Kastalatibyan! Ket ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana adaw iti pagsasao akunana. Agminar iti rupa, ti kinangisit, ti kararwa. Tampok dito'y drama tayo. Kastalatibyan! Nagrigat ka lakit ni nabalsigan na kayo, aya. Pare Gardo! Nay, si Kama at Marie Gloria. Nakalaba ka din, Maray. Gloria, Gloria la bandera. Di mo man pag-aangawan tinagan ko, pare. Ah, Tadyakin may dito'y balayo, makiangaw. aya. Seryoso ka nga raw. Ayan, ni bakit mo? Ada nag. Apay, Maray. Inkay baga nga umayak ag singer, iti utang na. Ada utang na kan ka, Maray. Ilamlam mga nan ti utang na kanyak. Awan do man ang karagiti do mga imutang kanyak. Akal pasan ang naala dati kwarta, naglambang dan. Ay, mabit lang, Maray, Urayam dito, tainak ayaban. Nene, na-slice mo day tatabungaw nga ilaok ko dito'y sardinas. Ganda ni nanang. Darasam tanay, maksutan to'y igis-gisa. Ophel, bakit? Apa ilakay, nakabalsig kan. Alaam nga rod dito'y kusinan adag iti nabalsig mo, tawanan pagsungraw. Adag singisingirkin ka. Ada di tarwar. Ay, jay sama, Bombay daytan. Unaw tay Taiwanese. Ni Kumari Gloria. Ay sus, naungot day tangag singer. Amumot gaya man na ungat nga agsinger. Apay nga imutang kapailangan ken kuana. Win nga rod nanang. Mano aya ti inutang mo ken kuana. Saan akwarta timpautang na? Anya nga rod. Jay ngay sa katibaboy nga imay na insursur idi na minsan. Anya? Inutang mo jay inla uyam asaka ti baboy. Ay, naimbaglangan ta sa anak sida. Utang mo't gayam dayjay. Ala, yung kabayadanan. Pangalaak ngay kumay ti pagbayad ko. Ikanak ay iti pagbayad ko lakay. Pangala ko mga iti kwartak. Kadyak pa imot nakapasada iti tricycle. Kayat mo asawan, nanang. Uray jay sinda tayo nga igado idi na minsan kat inutang mo dayjay. Wen, inutang ko maglaang kin ni Marie Gloria. Puro utang tikan kanan tayo. Uray day tabagas. Inutin nyo day ta, tautang day ta. Ay, ingka nga rod kasarita ni Marie Gloria. Itay-pay nga urayin na kay Jerwar. Anya ngay nga rod tibaga, katawan mo't pagbayad ko. Di agrasun ka. Anya ngay ti irason ka. Ibagayo ano, anya ti irason ka. Awan mat ti mapanunot ko, nanang. Da kayon at imang panunot no anya ti irason nyo. Mano di utang mo kanya kon. 2 kilo asaka ti baboy. May sakat kagudwa nga igado. Idi na minsan, imutang ka iti papaitan. 2 kilo. Anya pa yung dirat duma? Nailistam ka di detalye inalak a 2 kilo alungganisa. Aywan anya. At dagayam inutang mo idi a 2 kilo alungganisa. Di ngay hotdog maray. May sa asupot di inalak iday. Ay, wan gayam. Ay, imbaglakit din taanis ka. Manuday jay ngay. Di talugasot. Ha? Talo kasot di may sa supaw? Ay sus nagnginan. Kano ko namlaang idi at 250. Kasano ang nagbalin at 300? Di syempre, utang. Nagdakkel mo tong timpatong mo. Kasta ano utang? Agbayad kan. Mabalin apas paylaang maray. Anya apas pailaang, agbayad ka kit din. Awan pa'y nga rod pagbayad ka Ta saan pa'y anak kapasada nila kay ka Unay kamutan, Maray. Nalpas yu akin nan. Ita saan kan nga agbayad? Ay namare, agbayad ang ngam saan kumapay nga ita. Bakisarsarita ak lang arudan kan kay tinasayaak. Kan kita man. Nalipatan pa'y gayam dagiti daddo mga inututang ko. No sa anak anasaya at atao, jak impalagip dagijay nga utang ko kun ka. Kaano ka nga ron nga agbayad? Agsublikan to inton Sabado. Addan ton pagbayad ko kun ka. Sige. Agsubli akto inton Sabado.
Lakay, ingkag pasadan tapno adda pagbayad ko iti utang ko kini Mari Gloria anton Sabado. Jak ngarod makapasada. Kasano asaan ka makapasada? Jak matan mabirukan ti susi ti motor kaw. Napanannan nga Kasano anapukaw? Relax ka kadilaang. Agpanik ka man ako nakon. Adda nga rod babayadak inton Sabado. Nangidis-diswak na taday dya susi aya. Amangan no adda dito'y sirok ti tugaw no lamisaan. Kinita kaon, ngamawan. Mala, biro kam, taing kagpasadan. Anya ti kunam pare. Napukaw mo ti susi ti motor mo. Uwin nga rod pare. Ay sos, kasano dahitan ngay? Ay, dakmatan mabirukan. Kasanuak nga makapasada. Ay pare. Adday singasing ko. Idiriktam langan tapno makapasada ka. Awan to pa pag gasolina. Ha, pare. Hindi bagat mo? Ha? Nakabani ka si Jerry daw yaw. Ay sus, makaungungat man dahitan. Ay sos. Ibabaon na ngamin ang mapanagpasada. Ngamjak mabirukan ti susi ti motor ko. Kagpasada na! Ay sos. Wala pare. Aramida mo, unti ko nakaremedyo. Tapno makapasada ka. Uwan pare. Uwan bakit? Tapno agtalnakan. Ay sus. Day samat nakautangan ni Ofelda ita umay aglugan dito'y tricycle ko. Sapay ko matalabsan na to'y tricycle ko. Ije ko masabali ti pagluganan na. Ay, nagngingi na mo't kisingir dagiti tricycle driver. Dituyak man lang ang tricycle mo nga glugan. Ay, sa dino ayat ipapanamare. Mapana kag singer. Sa dino, Basta itulod na. Ibagak tulatakan ka no pagsardengan ta. manungay ti ibayad mo. Damagadagos ti ibayad ka. Kat nagado ti utang yu kanya. Mano adagos ti damdamagamaw. Ay nagalasan dayta. Sige. Tapnawan makungkunam. Itulod kay di papanamare. Darasem tani. Agap apuraan. Awanan kayo itibain. Ilamlam mangandak lang arudan. Ipakamat dakpay lang iti asayo. Idarong kayo no saan kayo ngagbayad. Naungat mo't na ito yung nagsingiran. Makapasurun kayo. Paandarat man to'y tricycle ko. Tapumanaw kami dito. Nanay. Apay pinandar mo to'y tricycle. Kat mapantan amare. Inrikap da lang aruden tiri daw da. Di ka pala makadlaw. Agsubliak tumanan. Kat iti pa nagsublek. At danto kadwak a pulis. Ipapulis kayo! Dito'y kakadain, mare. Nagkunakon ka. Dakpay nakasinger. Iso asa anak pa'y nga gawin. Aya. Sa dino pa'y nga iti papanam. Ije balay, ti may sapay, anak kautang kanya. Kat kasano ngay, mare. Kat pangal daw matan. Mabisina kaon. Ay, pangaldawanan niya. Pasado alas 12 na, mare. Ay, kastaya. Mapantangarudan dita fast food, dita highway. Ay, manang kami madlangan. Uwan, mare. Sige, tama pantangarod iti fast food. Mare, nakadanon tan dito fast food. Inta manganan. Ay, aguray ka. Anya nga intan nga ibagbagam. Mapantamangan. Sika, kan siyak. Siyak laeng ti mapanmangan dita. Sika laang. Kasano akmat ngay? Kat makamo kamatan iti biyag mo Ingka mangan dita turo-turo. Ay, awan pa'y napasadak, mare. Gaputa sika ti intultulod ko. Ay, laglagi pamat nga ado ti utang ni bakit mo kanya. Ala, ingkan, tasublian nak to inton madamdama. Ay na, sapay ko mga rod, taado ti mapasadaan ni tatang mo itang aldaw. Tapno adda pagbayad ko kin ni Mari Gloria. Kasanungay no awan mapasadaan na. Di ka man mat agpanunot iti kasta. Negatibo lang unay mo ti panagpampanunot mo. Apay ngamin ang nagut-utang ka kanyan ti Gloria. Kat nakaungat day chay ngagsingir. Nagmadi ti ugali na.
Kasano kat umay namit ngamin isursur dagiti ipapautang na. Inton maminsan, saan kayon nga umut-utang kan kuana, nanang? Agsida tayo laangan iti asin. Ha? Kaya't yu ti agsida iti asen? Aganos tayo, ah? Ay, no saan ka makabayad kan ni Auntie Gloria? O may nakabugka-bugkawan day jay. Uray kitaan nyo. Apay nga tata nagsakit matan ti karabukob ko. Kasano? Dahil tala ng pukpukaw kadagiti nakautang kan ka ti nararamid mo. Kasano, kat ilang mga dakmat. Di damat agbayad. Kasano adi daglamang kat sumungsungat ka pailaang agong unget kan. Ay, awan pa'y nasingirak apulos. Ala, itulod na ko ni Jibalay, paray. Uwan mare. Kalpasan na. Agawid akmatan. Ay, makabannog at talaga ti agsingir. At datan dito'y balayaw, Mari Gloria. Ay, nakawid akmatlangan. Nagsakitan to'y sikat ko ang nakalugan ang nagmalmalam dita tricycle mo. Agyaman na ka? Ninay, Mare. Di pamasahim nga eh. Aguray ka Mare. Apay, agawid ka mo to na? Kas dilatan? Katanya ngay nga rod. Apay, nalipata mo nagiti utang di bakit mo kanyak? Ayaw na niya. Ala, agawid kan. Nanang, simbang putan ni tatang. Ayan na. Day tao, imparking na, jay tricycle na. Anya ti orasan. Ay sus, alas 7. Nagrabrabi at talaga ang nagpasada ni tatang mo. Sigurado, ado din napasadaan na. Bareng Lakay, ayan nga'y ginapasadaam. Tatang, ikanak iti kwartak. Pagpletik inton bigat ama panag-eskwela. Nabanugak. Agtugawak mampay. Ginapasadaam mon at bilangag. Adayamot. Anya, awan napasadaam? Napanam nga rod ngay anagmalmalam. Ay sos dinak angawan iti kasta. Awan na pasadaak. Taintultulod ko ni Kumarim Agloria ang nagmalmalam. Anapan nagsingir kadagiti pinapautangan na. Anya, kat nagbayad kumaa. Kasla arkila daytan. Tunggal singirak. Kuna namat nga ado kanu ti utang mo kenkwana. Kunak tupay kat. Talaga asahan anasaya ti ugali day jay a tao. Ay, minaysaan na kamanen tatang. Kat kasanungay nga rod babayadak kan kwa na inton bigat. Masapa nga umay agsingir day jay. Bayam, duwata sumango kenkwana ito numay. Mabalin ayamot alukwan na ka. Linukunak lang arudan. Marifel, adakon! Umay ka nagbayad! Anya ka matay. Pukaw kalapugkaw. Katap na manggag mo Kasla kayat nak nga ibabain kadagiti karo ba maray. Ipadlaw mo matlauna yan nga ado ti utang ko kan ka. Agbayad kan! Aguray, tao may nilakay ko. Adakin ko na ti pagbayad mo? Nakabayad din ni Ophel, Mare. Anya nakabayad asasawom? Awan to pa inyaw awat ng oray 5? Idi kalman ngay. Nagmalmalam ngayon tultulot kay di nagsingiram. Dinakmat binayadan Apolos. Dinak pa'y pinakan. Katunggal singiran ka, kanayon mo nga ibaga nga ado ti utang ni bakit kuken ka? Iso akwit stan mare. Saan ka nagbaybayad iti pasahim? Dayjayin ati bayad kuken ka. Ay! Sana mabalinday ta? Agbayad ka! Ay kat agkinwinta tayo nga rod No dayta ti saan tayo pagkikinnaawatan? Agasem nga iti panagsubli-sublita iti nagsingiram. Simbang at tapay iti bantay. Di ka pa'y nga rod timulong anagidoron. Alangan mo't alibre dahi jay panaglugan mo, Mare. Ay, basta agbayad ka, Mario Fel. Tano saan? Aggugubat tayaw! Iso kat alumalad ka mare. Tanagalas ti ugalay. Tay ko nada nga roden, Mare. Agminar iti rupa ti kinangisit ti kararwa. Anya? Iso adi mo urayan nga agbalin akas la rupat bakas ta rupam.
balbaliwa mun tinaalas nga ugalim, mare. Saan kayo lang arudan nga agbayad? Insultuan dak pay lang? Ay namare, agbayad kami, inton adda pagbayad mi. Saan mi mitkat nga itarayan? Ngam bayadam met ati panangarkilam iti tricycle ti asawa. Ngam no di mo bayadan, quits tayon. Awan utang main, awan mat utang mo. Quits tayon, mare. Ditan gagayem tinagpatinggaan ti istorya anaadaw iti pagsasao akunana. Agminar iti rupa, ti kinangisit, ti kararwa. Tampok dito'y drama tayo, Kastala ti Biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Teresa Calay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti Biyag! Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Kastala ti Biyag! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao akunana. Awan serbi ti kinasayaat mo, no apal tumot lang ti agari iti puso ken panunot mo. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti Biyag! Insan, umayak man agpatulong kada kayo nga agasawa. Apay manang Rosita? Anya tinapasama? Intaray ko ngamin ni manong mo idirabi iti ospital. Kat ko na ti doktor, akasapulan ka no ama operaan adagos. Ay, kaasimot ani manong. Imasidaga kung kadagiti amin akakabagyan. Awan met ka no ti maipautang da kwarta. Ay, manuaya ti kasapulan nyo, manang. Uray 20,000 lang kumading ko. Ada ka di maipabulod yaw. Sige, mabitlaang, takasaritak nila kay ko. Kanubisin samot nga gilanlansa. Tartaray maanan dalaang ti atep ti balay ni, manang. Mabitlaang tapababaek, taibagak kasapulan nyo ti kwarta. Lakay! Isardeng mo pa lang day tararamidam. Bumaba ka man, taday bagak. Huwag bakit, mapitlain. Apay bakit? Ay, adan ni kasinsin ko, ni Manang Rosita. Intaray nagayam ija ospital nila kay na idirabi Apay ngay, nanano? Saan taman lang nadamag day ta? Ay, uwan nga rod. Ay, masapol ka no, ama operaan adagos nila kay na. Iso nga umay bumulbulod iti 20,000. Ay katingkay kanaan, wadda kwartata akas taagatan. Jakpay matkit din na i-deposit, dya inururnong ko akwartata. Kayat mo, ta ipabulod ta kadakwada? Kahit kasapulan damit. Kasimot ni Manong ano saan ama opera na dagos. Sige nga rod, ta inakalaan tay kwarta. Pag merienda ang paymat anima ng Rosita, pag-ururayam iti nabayag, ngam di mo pa'y pinakan. Intimpla akon iti Diyos, kan inikakmutan iti tinapay. Madaman nga agmirmerienda ijay salas. Oh, Manang Rosita, 20,000 amin dayta. Agyaman nak ading ko. Dakkel at tulong dayto kada kami. Kat asino nga'y tagtitinulong? No saan ada tayo nga kakabagyan? Alakat inak nga ruden tagdiretso ak ija ospital. Nilakay mo nga tagpakada akan ko na. Ay na, busy pa'y lang iti araramidan na, manang. Ay, adan to man ng trabaho na ijay construction inton bigat. Iso nga, isimpa na pa ijay atap ti balay may. Ibagak tulatan na nagawid kan. Sige nga ruden ading ko. Innakon. Agyamanak dito'y impabulod yu akwarta Awan anyaman na, manang. Sige,
tamapan min to bisitaan ni Manong ija ospital. Anay ko, nagsakitan to yung operasyon ko. Agidda ka pa'y laang ngamin Ah. Apay ay apilitom ti bumangon. Anay. Kahit kung ro, dagawatan, dahi ta prito akar ni ti manok, tamabisina kon. Ay nasaan ka pa'y laang kano amabalin amangan iti ado. Nagkunamot kan ka. Katsakbay nga inoperahan da ka, tidak pa'y pinakan. Jay doktor Basi-basit pa'y laang kano ti kanam. Kanlinugaw pa'y laang ti mabalin mo akanam. Lugaw! Kasano ko mapumigsa, kaya no lugaw ti ka na. Ay na, ipakat mo man ti kinarawat mo ako na. Surutem at imbaga ti doktor. Irwar na ki din dito. Jak maramit ti kahit kung aramidan. Kaya't mon ti rumor adagos. Tapno mapan ka manen aginum iti arak, kasta ka de. Kahit ko arumara dagos. Tapno, makan ko ti kayat ko. Linugaw nga rod ti kanam. Di mo man ipapili ti kayat mo. Una yan. Iso ka di dahi ta nakamalukong ti kanag. Wen, ginatang ko alinugaw. Awan sa way karnina. Agbiro ka pa'y laang mat iti karni. Bakpakawan. Jak kahit na kanunday ta. Ay na, ano kasta laang tirason mo. Ibagak nga rod ijay doktor. Adi mo kayat timangan. Tapno agbayag ka dito ospital. Ay una yan. Kanak manlangan. Agpili-pili ka iti makan. Di ka kat agyaman ta na operaan ka adagaws. Kat agbyag ka pa'y iti mabayag. Iawat mga ruday ta nakamalukong. Taka na kon. Nagatuwa sa om. Daytang. Ay. Ikatam ta kutsara. Jak ka sa pulan day ta. Kasano nga rod akanong ngay dayta? Igupag ah. Anya! Ay sa, kas ka mo laagig igupin iti digaw. Nay, nagbit ka mo na discharge si ospital, Manong? Jak kahit agbayag iti ospital. Madatangan sakitak no adak ijay. Kan nagbit ka apimigsa Makapag napagnamatan. Kita mo kat makawayas ako na mapan gumatang dita kantina. Ay, kat nasaya at ano kasta, Manong? Inton umay alawas. Mabalin to manen ti agsyat. Anya? Sika talaga, Manong. Di mo't bawal kan ka ti aginom iti arak. Bawal ano maamuan ni manang mo. Isardang mukit din ti aginom, Manong. Kasapulan ti bagi ti alkohol. Bayam, taintunan anay amay baganak. Umayak iji balayaw tagsyat ta. Ha? Agang angaw ka di, Manong? Saan? Umayak taw. Kat addan to awit ko apulutan ken arak. Kunami, ano adda kayo pa lang ija ospital kan ni Manong? Ay na, agganat nga agawid ni manong mo. Iso ang agawid kami. Kan napigsamot tan. Nagbiit ang naka-recover Wan matkit di ading ko. Iso na lang, tamasapul ka nung ag-follow up check-up kada lawas. Ay, kasta talaga, Manang. Ngamin, i-check da dya operasyon na. Wan ka no. Jakmat mo ngamin nga umay kayo. Awan tinaisaganak akanin tayo. Ay, saanin ang masapul, Manang? Di magas kami pa ngamin iti ospital. Kat kunada, na-discharge kayo gaya man. Iso ang nagdiretso kami dito balayaw. Ay, uwan ading ko. Jakmat na iteksan. Kasano, busy-busy akmat ngamin. Sana bale, Manang. Tinapatag, mayatan ni Manong. Uwan ading ko. Kat, sa dinong ay ti papanay nyo ita. In kami pa'y agpalingke, Manang. Ay, kasta ka di. Ni, tricycle yu ka di day ta nakaparada di ta sangwanan ti balay. Wan, Manang. Motor laeng idi. Ita, tricycle lang. Imbag lang nga ipaspasada nila kay ko no awan trabaho na iti construction. Kasla ka barbaro at tricycle. Wan, Manang, baro. Sa bali at talagang ti asensado aading ko. Saan mo't, Manang? Nagagat lang amin nila kay ko. Ni, ayan ni Manong mon tapag tumarag ko man iti agas na. Ay kat agis istoryada akan nila kay ko ijay salas, Manang.
Ay, O sige, tamapan kami matan ka ni Robert. sige ading ko. Kat agyaman nak, tabim-misita kayo dito'y balay. Nagbit ang naka-recover ni Manong niya. Win nga road lakay. Kaya't nakit di ka nun ti aginom iti arak. Ay na, aginumpay lang iti arak. Kat iso ti makagap o ti panagsakit na. Arason ti pan nakaopera na. Agang angaw la siguro ni Manaw. Nalaing ngamin nga agangaw kay. Win nga road Ang lakay. Awan matan tinakdakamatan ni Manang Rosita. No kaano da abayadan jay binulod da kwarta. Apay, saan nyo nagsaritaan? Sakbay apinabuludam? Awan malagip ko ang nagtungtungan mi akas ka. Bayadan dan tumot la siguro adagaw. Si Kamat. Ay, masapul nga agbayad da ka. Takasapulan ta ti kwarta. No ipatarimaan tan jabalay. Oh, asidagtan iti palengke. Kumunakan to ija, ita iparadak pa iti tricycle Sarunwan kan tao. Ayun na, makita ka karne. Ay na, itay mo pa'y akiwar-kiwaran day ta nakamanlukong asidaan talakay. Birbiro ka nga ron ti karne. Nagkunakan ka nga addakar ni day ta sidaan. Kunak no iso tinapan mo ginatang. Ay unay kamuttan. Napanak imutang itibagas na awanan maisaang ko. Anya? Na, apaya kas taunay ti sidao mo. Kat manunga aldaw asaan ka nagtrabaho. Unay katikas to'y abyagan. Agbirok ka pa'y ngamin itikar ni asidaam. Kasano apumigsa da tao no kas tamait akadigdigo ti paspasidam kanya. Napigsakan. Saan mo nakasapulan ti karnay? Dardaran sa pa ti operasyon ko. Agdardara. Kano ayabanda ka dagiti ko kumparim amapan agsyat ka nagalisto ka. Naa? Ngam no awisan ka amapan agpa-check up. Agkakapsot ka. Hop! Check up nga. Kinapigsa nga rudoy. Apay nga rod asaan ka amapan agtrabaho no napigsakan ako nam. Ay, jakat timangan. Lugaw mo tabalatong tisidaan ngayon lutong. Awampay karni na may. Nasustansya day ta, taado ti marunggay na. Naimimas no adda karni na. Tay, nalpas gayam ti opera nila kay Mount. Uwintata. Ay, iso gayam nga gininom manan. Ay, day tangarod ti pakarurudak. Ama. Jakmet manin maanawa ama panaginom. Ay, kano umut-utang ka di ti kwarta pagpa-opera na. Ay, nakalam nga iti kwarta. Napanak imutang kini kasinsin ko afeli, tata. Imbag tada kwartada. Ay, mayat ngamin ti biyag day di akasinsin mo. Ay, nagsingput ka na anos ni Robert nga asawa na. Awan pa'y biso na. Wan nga ron, tata. Tino nakitak di ka barbaro at tricycle da. Nagbida nakagatang iti baro at tricycle. Madamamit nga ipaparami da di balay da. Ha? Ipaparamid dan? Padpadakilan damay. Nayunan dan sa 82nd floor. Asinsado at talagan ti biyag ti kasinsin mo, Rosita. Mayat ti biyag da. Kano ilan sa laang ni Robert J. Atop ti balay da idinapanak pimasyar. Ay, patpatarimaan dan. Nagado ti nakitak a karpintero nga agtrap-trabahaw. Ay, day tabalay mi ti pakadanagak, tata. Sapay pa nagbabagyon. Agangin lang basait. Ay sus, maitayaban ti diding kan atop na. Ay, kay bagam kinlakay mo tatarim na. Imbis mapan makininom ka dagiti gagayem na. Ay natata, nabayagan nga ibagbagak day takan kwa na. Ngam apaan naklaang. Agmalmalam nga agsinsin nung bat kamay. Bakit? Kasapulan tan jay kwarta nga impabulod mo kini Manang Rosita. Tapno malpasan, dito ipatpatarimaan ta abalay tayo. Ay, win nga rod lakay. Masapol amalpasan. Iso ngayon kasingirinan ni Manang. In text ko. Ang saan mo't nag-reply? Apay nga min nga i-text mo. Yung kasingiran a personal Medyo mabainak nga rod ang mapanagsinger. Si kapay ang nagpautang ti agbain. Saan mo't ngamin ang masapol ang mapansingiran kat? Iso ko man ti agdisnudo nga umay agbayad.
Ang mga no di namot masangot ti umayag bayad. Sige, lakay. Inak to singiran inton bigat. Manang Rosita! Adaak! Manang! Sige mo kaya, Pilay. Ay, wan manong. Ay, nabartak kamot ngay malaldaman. Nakaino maglabasin. Ay, muna ka. Ay, saanan, manong. Umay kula ko masingiran ni Manang Rosita. Singiran ko na. Abay, adaw utang nakang ka? Ay, wan, manong. Saan nakadian na dakamat kan ka, jay inutang na pinagpa-operam? Nay, awan mo di nadakdakamat na. 20,000 amin day jay, manong. Ay! Bayam tayo bagak to no agawit. Apay, awan ni Manang? Saka mo no, sa dino di napanan na. Sige, manong. Ibagam tulangan ngay mayak. Ta isunto ti umay agbayad, ijabalay. Singir da kita. Kunamulan saan idaabayadan. Nay, kapayasak ti bamban ni Kusam ngay. Manulang matya inutang ko. 20,000 laang may. Apay, ti kunada jak bayadan. Di ka gungungot ito sang wanak Nakailag ka mulat tangamin kita. Inka man ngamin agtrabaho. Tapno maipatarimaan tamot day to'y balay nga agir-irig. Nakapsutak pa nga ron ka puta, naoperaak. Nakapsot ka. Ngam no aginom ka iti arak, agmalmalem ka. Panawan na man ta maturugak. Pangalaan ta nga iti pagbayad ta kada Feli kan Robert. Diyak ka mo Tadyak mo't among ay mutang ka. No sa anak niya imutang, nabayagan ana ipumpun ka. Nakitak mo't ni Feli nga agtuk-tuk-tuk di tabalayo, Rosita. Hay, marurudak ka dagita at tao. Singir dala singir. Day takat tijak kayat nga ugali dagita akabagyak. Singir da, singir ko na. Wen, di makalaang di balay da. Kun nakagatang dalang iti baro at tricycle da. Kunamala no asino dan asumaningir. Kasla saan mo't akasta ti amok nga ugali da Feli kan Robert. Nakadkadwak mo't kat ni Feli. Taiso ti presidente ti organisasyon ti babae. Napakumbabaday di akasinsin mo. Agin napakumbabamot, anana. Amo na nga irespeto ti pada na tao. Isu ano adaman ti madi nga ugali na, ay sikaday ta. Dua kayo kanila kay mo anaalas ti ugali na. Ay nalakay, nagmadimot gayam tis istoryaan ni Manang Rosita di takaaruba. Tapay nga agistorya iti madi. Kat awan mo't basultakan ko ana. Diyan pa utang ta Ay, datamot ng tidakas. Singir ta kanu asingir. Naglastog ta kanu pa yan. Ay, nayay. Naminsan ko laang mat anapan siningir. Jack pa'y nakasarita. Naminsan ko laang nga in-text. Kat kinumustak laang mat ide. Kastala tibyaga bakit? Bayaan mo no kastada. May paramid tamad ti balay ta. Uray sanda nagbayad. Ay, wen mat kit di lakay. Apal dalaang day takadata. Ay, wen lakay. Kung nangarod tayo pagsasao, awan sirbi ti kinasayaat mo. No apal tumot lang ti agari iti puso kan panunot mo. Day tatirigat na iti tawa na apal. Tinulungam lang arudan si kapay tidakas. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Awan serbi ti kinasayaat mo, no apal tumutlaeng ti agari iti puso ken panunot mo. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo
TNPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon kas talatibiyag isagsagot kada kayo TNPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon kas talatibiyag ket ita adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Dumteng tinaimbag agasat iti tao anasayaat. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Ay, hawanan bayaw. Ay, di akon makapagtalo nita. Tapay mait bayaw. Awan nga Mindanao. Saan mat amangiranod iti Danao di baknang akarobam. Aguray ka man bayaw. Tao minum tamampay dito'y basay. Ay na. Mayat at talaga to'y naramid mo abasi bayaw. Makaulaw mo't basit. Talaga nga inyur-uray ko day takan ka bayaw. Kastaya. Agad uminom ka nga ron mat Ay katuna. Ay na. Ay mayat Ayon gayang bayaw. Subiyan taman tay pagsarsaritaan ta itay. Amom, saan na sikat ti apektadaw iti kinawan ti danom. Uray sak. Amin tayo aman nalon dito'y purok unaw. Una. Nga mas apektado bayaw. Amhom. Nuan ti mapasamak iti biyag may. No sana ka makapagtalon iti atawan. Hanya nga iti mapasamak bayaw. Kita tayo mustraken ka. Kitaan na kunak bayaw. Kitkitain ka. Manipod dito'y ngataw. Bumaba ti kabibiyag may. Blag! Oh, kasta ti mapasamak. Kaslaman la pirmi abim magsaken, bayaw. Karkaro ati kabibiyag me. Kastoy mati mapasamak. Kita ma. Psi! Boom! Kunana, bayaw. Tatang! Uncle! Sumipungitan! Gusto ka no daytan, apa naging inom yung itibasay? Ayun gaya mo. Santa mo na nasiputan. Rumabi igaya mong bayaw. Nagawid akaon. Nagawid kan. Saan pa analpas ti istoryata? Nagawid akon bayaw. Sapay nakapsot ti baterya to'y flashlight kaw. Nagistoryatan tumanay nintun maminsan nga kita ta. Anya ti sidaan tayo alot-lutuan bakit? Ay, dinengdeng akarabasa ken marunggay. Ay, awan lasagpaw na. Nga oray intuno abangos lakuma. Ay, awan igatang ko. Ay, kunakun kahit. Ad-adang agregat ti panagbiag tayaw. No saan tayo makapagtalon? Ay. Pshhh! Boom! Ay, kunana. Ay, anya mo day tanga ibagbagamon, alaklakayan. Ay, kasta ti pagbanagan tayo. Ay, saan aya Brong! Shhh! Kunana. Ay, sabali matanday tanga ibagbagam Pshhh! Boom! Kunana laeng. Suruan naktumag nga men. Brong! Nana Kasjaya. Ay. Anya aramidin nyo dito kusina, nanang, tatang. Ay, ninanang mo man. Di nakit din patpatyan. Ay, si kakit di sa balit ibagbagam. Anya dagita. Pshhh! Pung! Ken brrrr! Diyos! Ngibagbagayo! Ay, mangan tayo kit din. Ala, Susan. Isaga na mo dyan lamisaan, tamangan tayo. Itaman bayaw day tatalon ka. Nagangon dagiti mula kapagay. Ay, nakarumat kayam ti epekto titikag dito'y talon mau bayaw. Kunakbat kan ka. Pulos ngawan danaw.
Ay, nungay mapantakasarita ni Sir. Di nakagatang day tadaga, tay bingayan na tay tidanaw. Bayaw, nagadaw tinakaibaga kanyak, asaan an nasaya at ti ugali na dayta abak nang, ang nakagatang iti dayta adaga. Kastaya, Wayne, sumungsungat ka kanupay laeng iti arubayan na. Sumabat kan dagiti nagdadakkel nga asaw. ay unay matay. Wayne, bayaw, ngal-ngalin da ka ah. Kunada. Ay, nagadumatan nga aw daytan. Ay, katno ko naman nagdadakkel nga aso ti sumabat kan ka. Day, Ay. Ay, Uray mula imonstramot dito yung rupak na gitaramay mau. Kasla kaya't nakakaramutan bayaw. Ay, ang bayaw. Bisita ang mat ngamin jay talon ko ah. Tapno makitam ti epekto ti tikag iti talon kaw. Ay apay nga ay Susan. Awan matlagan ni tatang mo. Aldawan. Apay, saan nga umay mangaldaw? Nabsugpay siguro, nanang. Ay imbag kumaan no nagbalon. Bayan yun. Agawid to latain ton mabisay. Basta kaluban nyo latan day tanabate ang sidaan di talamisaang. Ay, kalungan ti pusa. Saan tayo matkat apo sa di agkalkalong dito'y balay? Pusa da di takaaruba. Awan sa. Tay di na si putak ang nagkalong. Kat binarsak ko iti chinilas. Meow! Una naman. O, kitaan nyo. Di nga min meow ni muning tayo dito'y balay. Kat meow. Kas nalaang. Kas laman nagbabain. When nga raw, siksay di pusa tayo. Ay, masiputak lang da dya apo sa tikaruba. Basi-basag. Ay, patayabak to'y chinilas ko. Uray dumano ni Jebalay, takin pusa. Idi mayak dito'y talon mo idi na minsan. Adamang manggag ko nga ayos ti danaw. Ita, awan matin bayaw. Natyanan nga roden di agay ayos adanom bayaw. Tanay, agbatak pa yung dagiti daga. Kita ma. Ay, wen. Unay matin bayaw. Ay, anya ngay ti maapit kung kastoy laeng. Ay, awanin ah. Ay, agasan. Ide, hadagay ayos adanom amangag mo dito'y talon ko. Hangam ita, ay awanan mangagmaw. Ay, Kasano tayon ngay bayaw? Kasano tayo ang makapagtalon manay? mapantangharog ka sa rita dyan nakagatang iti daga. Nakabutbutang nga ron ti mapan ijay bayaw. Ay, katiturturtan na bayaw. Makamulitan. Apay nga itaka lang anagawid, lakay. Iso nga ron amang mga anak ko na tama bisinak anang bisita iti talon may kanibayaw. Kat, nalipatam ti may nangal daw. Ay, plano mi amapan makisarita iti nakagatang iti daga. Ay di nangarod kayat amang ibingay iti danom dita irigasyon nasa kupen ti dagana. Ay apay lang amapan nyo kasarita. Kat barang maasyan kada kami ah. Ay na, awan kanot asiday jay abak nang. Ay, an ni Susan. Ay napan naman kanu binisita jay gayom na. Ken napan naglakaw kadagiti ilaklako na. Kape, kas kada tsa. Ay, sapay kuma tamakalako. Tanday gatang iti kanan tayaw. Ay sapay kumaa. Tanay, awanan bagas tayo. Nagpiit man ang nakaipatakder iti balay na day tabak ng anak kagatang iti daga dito'y purok tayo. Kat syempre ado ti kwarta na. Anya aya ti itsura day tabak nang. Diyak pa'y mat nakit-kita. Tanda na ang di taon ti mansyon na. Kunada mo't anaungot ka no. Iso mo ti damag. Tas saan na akayat nga ipingayan iti danom dagiti manalon.
Day tangarod ti dakkel a parikot ni tatang ko. Saanen ang makapagtalon gapo iti kinaawan ti danom. Susan, ison samot day jay baknang. Kita mo. Ha? Jay magmag na di ta arubayan na. Iso day ta. Medyo lumakay magaya man. Alang, awan pa'y naglakwak si kang. Kat isursur mo ada kita lako. Una, saan ang mabalin nga agawi dak nga awan pulos naglakwak? Apa yan saan? Anya ko mati maaramidam, no awan gumatang. Ay, kwagayam, mapantalakwan na itaabak ng alakay. Anya ti makunam. Anya? Kano ibagbaga daan na istrikta kan naungan? Agunget kit din kadata kat nagpipintas ta. Sa bagay. Nungay na anos, kat gulpien na, dagita lakom. Una, kan nungay gumatang pa'y di asawa na, kan anak na, kan pati apo ko na. O, Ay, nagswerte ka nga, no kasta. o sige, intan, kaduan na kun. Sika ati umunag, agbati ak itirwar. Wen, basta kaduan naklaang. Susan, agawitan. Nagdadaktul mo't gayam nga aso ti simabat ka data. Nakabutbutang, imbaglakid din ta nakarikat ti nakalagit da. Nasken ama kalako ang ita. Awan bagas mi. Ay sus, rimwar jay lakay. Katni, inabog na dagiti aso na nga agtataol. Basta dituyak la ang luwar. Naimbag amalam mo, sir. Siyak ni Susan. Ay, agawitan. Maditi pa nang kita na kun ka. Kaslang umar-ngar-ngar alyon. Agtal na ka, tawan bagas mi kunak lang arudong. Sir, siyak ni Susan. Juan, sika ni Susan. Umunag kayo. Umunag ta ka no. Pakpakawan. Agpatyak di dirwa. Ay na, nagdakkel at talaga ti balay na. Talaga nga baknang. Agtugaw ka, Susan. Kat ipalawag mo kaniyak. Nuan niya dagita lakom. Agyaman ak, sir. Ramon latan tiyawag mo kaniyak. Dagita akat numabalin. Ramon gayam tinagan nyo. Aping agmay-may sa kayong agigan dito'y balayo ang nagdakkel. Asino ko mati sa balya kaduwag. Kat single akpay met. Ha? Single ka pa, sir? Ay, Ramon? Agbirbiro ka kikagbalin asawag. At nakadi mairekomendam ka niya. Diyan kumakaskan ka kapintas. Mano amin ti balor day talakom. Tabayad ako na dagos. Umaw-awat ka kadi iti cheque. Wano cash. Kwa kuma. Kasmeten, sir. Taigatang ko iti bagas mi. Ay na. Denggam lakay. Denggam tinapasamak ka ni Susan ita. Hay. Sige, Susan. Istoryaem ka ni tatang mo tinapasamak. Istoryaek manen. Irugim. Ay na, nagmayat adenggan kahit. Nagatidugan nga no irugik manen nanang. Basta nalakok amin jay lakok. Kat jay bak ng alakay tinanggulpi. Jay baknang. Lakay kunam. Kat lakay mo't talaga tatang. Saan naungat? Naungat laang jay rupa na. Apay. Anya tilangan na. Naungat nga ron. Damagumpay lang, mat. Kasla kontrabida siguro iti pelikula. Wano. Kasla al-alya. Ay, talaga asaan ka amakaw, awat alakay. Naungat, saan anakabutbuteng. Denggeman anaimbag ti istoryaken ka si ka Mario.
Saan anaunget jay baknang apagbutbut nganta? Bayaw? Saan matkano kuna ni Susan? Jero panala ang tinaunget. Hanggang nasingpat matkano. Ken Ramon kano tinagan na. Nagsimple meten tinagan na. Aw, anya nga bayaw. Mapantama kay Sarita. Ay katuan Ano ka nung adpaiso tinagdadakal nga aso na? Hanggang sana problema dayta. Kaano ta mapan bayaw? Si kaman bayaw. Ala, agsaukan bayaw. Rugyamon ti agistorya. Ta nakasango kadatan ni Sir. Diyak nga rod amo timang ruge. Naglaing ka nga agistorya no duduat. Ita, di ka makasaon. Sir, umay kami kumamakitungtungkan ka. Apay nga ya sa bali titurong dagita matam. Ijay matawa. Sumango ka kaniyak tasak nga rod ti kasarsaritam. Ay wunan niya. Ituloy mo ti agsao. Tadenggan ka. Numabalin ko sir. Ibingayan na kami iti tanong medyo irigasyon. Di pagbarinan may no saan kami makatalaw na. Aniya? Sir, di kaya't asawa ni bayaw ko. Di mapasama ka na kami? No saan na kami nga ikan itidanom? Saan kayo maawatan? Anya dagita show. Bayaw. Ipalawag mo ngamin analaing Apay, nagrigat aya maawatan di bagata. Naglawag mo ti kunak. Ti kayat yu asawan. Piyong. Kasday? Wen sir. Kasta talaga ti kayat mi asawain. Ay, bayaw. Kasta ayat ti turong di bagbagata. Pusibum. Brong! Brang! Nay. Anya da ito yun na mapaspasama. Bakit? Nakasarita min jebak ng akaaruba. Kahit anya nga'y tinagsasaritaan niyo. Ay na. Imayatan Ibingayan na tayo itidanom. Ay, nagmayatan no kasta. Puno dya imbaga ni Susan. Nasingpat day dya abak nang. Dya laang ropa na tinaunget. Ay, naamiris na siguro dya pagsasao ako nana. Dumteng tinaimbag agasan, iti tao anasayaan. Ay, punaw bakit? Nanang, tatang, rumwarak ita arabi Ay, sa dino te papanam, Susan ka inay, rabiin. Kan apay nakasukat ka? Kan, nakabangbanglo ka pa'y. Adda date ko, tatang, nanang. Agayat kan? Asinaw? Dayjay agur-uray ijay ruwar. Nalabaga ako, tse. Nakaparking di tarwar. Kasla jay kotse nakita nakaparking ijay paraangan ni Ramon. Iso day tatang. Apay nga agdate kayaw. Si kamat alaklakayan. Anya kumangay ti rason no apay nga i-date ti baro ti balasang. Siyempre, agin naramda. Ay, isumat lagayam. Nga imanugot adagos ni Ramon. Amang ibingay iti danom. Tagar-armat gayam ken ka, Susan. Apay ayat tatang. Ay, narigat anak-anang kumbinsir ken kuana. Kastala ti biyag at tatang. O ala, inakong. Ala,
Saan kayo nga agpakarabi unay anak ko? Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Tumteng tinaimbag agasat iti tao anasayaat. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimet direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TNPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Ket ita adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana timula ket rumbeng ataripatwen tapno pagnumaran intundumteng ti panawen. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Dagiti dadto maababarkadam nagmayaten ti biagda tanagbalbaliw dan. Angam si Karey ay kastamlatan mamartag. Oo, takla ko man nagawa-awi dan. Ha, Ung tandak matlagayam. dagiti kakabsat mo na progreso dan iti panagbiagda. Kita ni Manong mo, agtaltalon lang, ngam nakapatakder iti balay, ken nakagatang iti lugan na. Paradak manan. Sa balyak mo't Ay na, Ray, anak ko aya. Awan ti mapasama kiti biyag mo no kastamlaeng. Aglaklakay ka akaasa iti biyag mo. Basulyo Apay ngamin nga interview amin kini Manong jay daga. Didak to imbatsan. Ay, ibingayan da kamot kat. No talaga akayat mo tiyag mula. Hindi pa yaday tati kayat ko. Apay nga itala nga ibagam, Idi pa'y lakumaa. Isumot lagayam nga agbarbartak ni ading mo. Takayat namot nga dabingay na itidaga. Hindi pa ko mga imbagana Mabalin mo't nga ibingayan itimulaan na. Ay kaibingayam man langan anak ko. Jay asidag itiwaeg. Tapno saan amarigatan nga agsibog. Ay na, no ija si dagtiwaig ti kayat na. Ada yung patakder ko ija akal kalapaw. Kompleto day jay. Ada pagturugan kan paglutuan na. Ay kat ipabulod mo pa ilaan kan kuana Tabarang agbalbaliwan. Tanay, lakayon. Hanggang inumlat tamot ti amo na nga aramidan. Nalawa mo't gayam day timulaan ni ading mo are. Napintas pa'y ti lokasyon na. Kasaritak ni Ray. Tadamagakan ko na. Manyan ti plano na dito adaga. Mayat mo't ata nakapanunot ngagmula-mula. Kinulahay mo nga minag. Masaya at kidyan, agbalbalew. No makabirok iti babae ang mga yatken kwa na, mabalindan nga gyan dito. No da mga yat Kano bartek na mga kanayaw. Ay nakit adan tulat ta Kanurugyan ng tagbalbalew. Agmula-mula, kat makaurnong iti kwartana. Awan ton ti sakit ti ulo dagiti naganak mo, lakay. Sa di nga jay daga mula Mapanta ko makitaan. Nabartek ka manan. Ipakita mo kanya ka. Sana ka nabartak. Oo. Saan adita ti pagnaan? Ditoy. Dita daya. Ditoy. Di nakasuruan manong. Na. Saan nagaputay nauna ka kat nalalayang ka nga musyak. Ay, anya ay ati mapaspasamak ka na kayong agkapsat. Ni manong Di na mo ti papanan na.
Paturugan nyo pa lang ni Ray, nanang. Ay, agsubliak langan, hinton mausawan. Sana ka na barta ko nakmat. Ay, Ray, ingka pa ila maturog. Kaya't kung di mapanagmula, nanak. Ay, kung saan ka nga rin nga agbarbarta ka? Tapno makapangrugi kan nga agmula. Mapanak nga rulitan. When di dakmat kaya dakaduan da ito nalay nga manong ko. No saan ka laan na Bartek? Ay na, apo. Ang mga nunyati, maramit ko kang kan. Ay, pay amon. Sige, ay, agawid ka pa ilang anak ko. Paturugak man ni Ray. Agsublikan to, inton mausawan. O niya, mamati kan nga danalawa adagak. Nagswerte kan, paray. Mulak da ito'y adaga. Ket isunto ti pagbaknangat. Ay, kat sigurado na ita, Anyang ay timulam. Di oray kamuti laeng. May mayat man rin. Nalaklaka nga imula. Makitam di kalapaw, iti igitiwaig. Sikatin nga ramid. Saan? Ni manong ko. Amam, ti planok iti dayta kalapaw. Pagbalinan tayaw, apagi-inuman tayaw. Uy. Wow, nagmayatan a planaw. Ayabantan to amin na barkada ta. Di oray man nagpatpat nagwano agmalmalam tayo nga ginom nita. Awan nagungay. Kat, ayaba kung dangit ibabarkada. Ay katuwa na. Pakaamwam idadagaw. Kasapulam ka di titulong ko. Apay kuma. Apay, ti panagkunam, jak amo ti agmula. Amok, analaing ka. Nung kasapulam titulong ko. Amok ter aramidak manong. Di nakman bibiyangan. Ala, aywanam ti daga Impatawid na gitinagannak taday ta. Kahit tuwan ba't namin? Pag numaran taday toy, nulakit di ta among maiwanan. Win, amok dagitan. Masapol ayang ipalagip mo pa'y. Tinaramid ko akalapaw. Aywanam No kaya't ko arakraken, aramidak. Mangipatakderak itibukot ko akalapaw. Tay nalaglag da. Kapay ko awarwarang pailaeng. Pagyanam kit din, kabayatan ti panagmulam iti daga. Mala, agawid ka nga rodan. Tarugya akong ti agtrabaho dito. Timbagak, rugyak ti agtrabaho. Anyam, rugyan tan ate aginom. Nagmayat gayam dito'y kalkalapaw nga inaramid ni Manong mo Nagpresko, kan talaga natal na. Kabalak mo ti agaramid, iti mas nalaglagdang am iti daytaw. Anyamot da ito inaramid na ngay. Sinsinan. Ganti pagsayatan na. Aginom tayo, aginggat kay kayat tayo. Isungarod nga inayaban ka. Naglawa na ito'y dagam paray. Katuan, mula akto iti kamuti. No kaya't mo, tulungan da kan. Ay katuan ha. Angam kalpasan ti panagmula, agpainom ka. Wen, di talaga yan. Ay, saan pa yan agaw-awid dito'y balay ni Ray? Huwag nga ron, manipod na pa ni Jipangkag nananang. Ado ngamin katim pagatang na nga abastuna. Ginastusan nyo manin. Imbis nga igatang nyo iti agas yun. Ay, bayadan nanto kano, inton makalako iti mula na. Ay, sapay la ko mga raw, taadan tumaila ko na. Ay, kunak atulungan pa ilaang. Tamang rugrug ay. Kunak nga ron atulungan. Kuna namit asaanan. Amuna ka nun, teraramidin na. Katno italaang mat ngagmula. Bayan nyo, tayo sumut ti kayat nananang. Ay, amuna nga taapadakkelan dagiti mula na. Kas kada tarak nun, aging gat agtubo kan agbunga da. Ne. Damat awit mo amanok, paray. Pulutanin tayo. Uy, nangalaham ngay. Nadalapos ko man di tayo igit. Mayat dito'y alugar. Nauli ba? Hanggang ado ti agkaiwara amanok. Iso nga aguma tayo, tado ti manok dito. Naglulok magdapay. Ala, siyak ti mang parte. Tayong kagumatang iti arak. Alangan no dudwa tala nga ginom. Saan ka madanagan? Inawaga kong nangiti babarkada ta. Umayda ka no intong madamdama. Ala, ingka nga roden, partyen day tamanok.
Kita anday di alakay. Hmm. Kumit kita dito ayan ta. Aywan. Sino may day talakay? Isu day tag nanad iti kalapaw di tabalasiw ti waig. Manok nang samot day ito'y tiniliw mo. Isu nga ron ngayon kaparachina. Ay, nagbagal daw mo, kumaray. Ay, kastamot kan ka, paray. Itala nga makita ka Medyo nga min bangkag ko, ti pagtaltali na edakaw. Ay, kastaya. Sa bali magaya, man tagigyan ni Jekal Kalapaw yung di bangkag yaw. Awon, jay buridak ko. Nirey, ti agigyanan ijay. Taim pasublat ni Manong na, jay dagaamulaan na kanaw. Ay, sumilagaya, marinabe, nga damang mangikaw, ngaglalaaw. Kasano nga daglalaaw ijay, paray. Aginumdan sa ijay, tunggal rabi. Anya, kat no nirela ang matiamok nga day jay. Ken ti may sapay, mare. Tiniliw da di manok ko. Tiniliw da. Ayo na yan. Nakita ka pinulutan da. Ay, nakababain ti kasta nga aramid da. Agpukaw mo tindagititarakan kao. Nanipod ang daday jay, maray. Mabalin ka, bagbagaman ni Ray. Ay, wan paray. Ay, talaga bagbagaak. Saan arumbang ti kasta nga aramidan da. Umay ka man ng mga alay ta bastumon. Awan sapay mo't inmula medyo bangkag mo. Ingka ngamin kitain na. Sumanao ka, yung di mo mat mapankitaan. Imay nagreklamo di ka rubayo ala kay jay. Alalayan nyo kanu mo titarakin na. Pulpulutan nyo kung nagiti baparkada. Ulbud day di alakay. Nagkunang amin kan ka nga ayabam nagiti baparkada mi jay. Ket saan apagi inuman ti kalkalapaw ngay naramid ko. Kung nagtumat ngamin nga garami na kitibukol ko akalapaw, tapno saan kan nga agreklamo. Isardeng nyon ti agaramid iti kalukwan ni jay. Jak kayatan nga agreklamo man ti karubayo iti alakay. Nga da mapukaw at tarakin na. Paray, mulaan tayo manlaangan iti kamuti da ito'y daga. Tapno awan ti makuna ni Manong ko. Angam, karuruot mat. Mabalin na ta mulaan. Kamuti lang mati mula tayo. Mabiyag nga tati imula tayo. Mabiyag adun to ti mailako tayo nga igatang tayo iti arak. Uy. Adun to nga ron ati pagbibingayan tayo no kasta. Mano tayo nga agbibingay. Sika, siyak, kan tilima barkada ta. Eksakto. Uray sagsasanga 10,000 tayon to. Mayatan. Uy. Sige, agmula tayo nga ron din. Uray karuruot. Nagmula ka numot daray kan dagiti barkada na. Ngam nakaruruot met ka no jay minulaan da. Ay, dahil tati kunkunak ka. Sinasadot ngamin ti trabaho da. Naging mumula dalaang tapno saan ka nga agungal. Amuda nga ta. At aripat po nagitin mula da. Ay na, kaano inaramid da pag-iinuman jay kalkalapaw mo ijay. Nagpabawi ka nang itid kan kuha na iti da daga. Sana pa'y lagaya makabailan ti agbalin a responsable iti biyag na. Ay kat barang agbyag adag iti mula da. Lakay, ikampay iti gundaway na mo't aji kabsat mo. Pare, agreeing ka. Uy, Ano ba yan? sibugan tamat adag iti mula tayo. Sanan. Agbyag da gijay. Kasano namatay da? Nagpudot ti panawon. Ay, agbyag da gijay ko nakmat. Tiyanag mo na yan. Saan ka day ano agmula ka? Rumbang nga ikatandag iti root iti aglawlaw na. Kat, asino nga rin tinagagay tamang ikat itiroot. Duatan pag tinulungan ta. Masadutak. Nawalat panawon ko. Agid-idata lang mat dito'y kalkalapaw. Katinton madamdama. Agtiliw ka manan iti manok at tarakan ti kaarobam alakay. Kas tala ti biyag Ganaasan takit iti biyag ta. Di ka kati madanagan. Taday ta inmula tayo akamuti. Agtubon tulat ta. Ket into nagapit tayo. Addan to pagbibingayan tayo.
Kunak ano nalipatan mo day ta tungtungan tayo. Jak malibatan day ta. Da kayo pa'y mat ako kumpare. Importante kayo kanya. Uy, day takot ti ibagbagakan ka. Dakkel manen tinaglakwan ni Manong mo itimula na, anatang. Kat, masapol nga ibagayo kanyak day ta? Ay katuan kasanumat nga men, imo na kapay anagmula, ang awan sa mo't ti mailakom. Ada? Ado? Ado, kunkunam, ang binaybay am samot dagiti mulam. Nyalakit din ni Nana nga ya. Diskumpiyado launa iti kabalak. Ay, mano abulanan. Mabalin mo't siguro nakalyon dagiti mulam. Adun to ti mapaglakwak ng ni Manong. Ay, maragsa kanak-anak ko, no kasta nga agpayso ti mapasamak. Sapay lakuma, tapumod no. Pare, apay ngay. Itay tayo pa yung agkalkalay. Awan mo't bagas na dagitin mula tayo. Karugrugi tayo pa lang. Sige ka di, agkali tayo pa'y. Adda bagas dagiti daduma. Ang binalitong agmat. Dita banda, dita tayo agkalay. Saan ngamin analinlinisan ti ruot na. Awanan pare. Ay, sayang ti arapaap tayo. Ay, awanan ti sagti 10,000 kuma. Ay, nagbalin a drawing lang ay. Sige ka to Inuman tayo ti sakit tinakam ko. Awan mo tinakali tayo, bagas ti mula tayo, kamamote. Ay, uray siya. Nasakit mo't tinakam ko. Amin tayo, nasakit tinakam tayo. Sigurado, kung tanak mo't ni Manong mo. Sigurado Sabay na naktupay ni nanang ko. Adun tuman timangag ko nagsasakit asauda. Pare, iyas mo man kindi dito yung data silaw. Tasinjak man dito si Garilyok. Hindi mo idagdag kat dita panawa diding to'y kalabaw. Mauram da ito'y kalabaw Nanang, napuuran jikal kalapaw. Anya, kasano napuuran? Nabaybay andare, di gas asilaw idirabi. Tanabarbartek da. Ay, kat, kumusta ni ading mo? Nakataray da Gumagalwad da di atao kanyak. Ay, napuro sakit ti ulo ti ipapay na. Ay, ken awan samot kanut bagas jain mula da akamote. Kasanong adda, kat binaybayan damait. Amom nanang, adda pagsasao ako nana. Timula, kat rumbeng ataripatwen. Tapno pagnumaran, inton dumteng ti panawan. Ay, wen nga roda. Ay, uray ko manuam mo, ti kabsat mo nga amirisan day ta pagsasao. Anya lakit din day ja kabsat mo, aya. Ay, saan latang agnak-nakam. Hindi pa ila binagbagaak. Gamtinak dengdengken. Ay, na yun ti inaramid jo kasinsing. Napuoran ng ti kalapaw yaw. Ay, awan nga rod kasinsin. Ay na, kasinsin. Agbalbaliw ka nga minon. Kanuag mula ka, nasken at taripatwam. Asaan aday ta agbartek ker aramidam. Rod. Agbalbaliw kan kasinsin. Para iti pagsaya atam. Titan gagayem, tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Timula, ket rumbeng ataripatwen. Tapno pagnumaran, intundumteng ti panawan. Tampok titoy, programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami
itiin kay Panang Tarabay.